Guhaye ikaze nanone nabwo amavubi rero ukuntu arangije na Uganda rero ari umukino urangiye 0-0, ibihe by'ingenzi byaranze ino match ndetse n'abakinnyi bitwaye neza cyane harimo ba Mudjiri n'abandi bose kabisa, muze gukora share, subscribe ndetse kuri YouTube channel twa Talk Sport Buzima rero turebe ibihe by'ingenzi byaranze ino match y'Amavubi na Uganda. U Rwanda rwateye amashoti 15, Uganda itera 7. U Rwanda rutera amashoti anagana mu izamu, Uganda itera 2. Kwiharira umupira cya position de balle, u Rwanda rwateye 37, Uganda kuri 63%. U Rwanda rutera amashoti amapasi 69, Uganda itera 68. Pasi accuracy kabisa, pasi zagize kuba zari zigenewe, u Rwanda rwateye pasi zibageraho 76, Uganda kuri 82. Amavubi akora amakosa 16 kuri 11 ya Uganda, amakarita 3 y'imihondo y'Amavubi kuri 2 ya Uganda, amakarita y'imituku 0-0, offside imwe ya Uganda cyangwa se kurarira, na koroneri 4 z'u Rwanda kuri 3 za Uganda. Rero Amavubi akaba yaje kugerageza rero kwitwara neza ko bikaza kwanga ko yari yagerageje bikomeye, niko ku minota 81 rero Imana ishimwe Cyambere yagiyemo havamo Hakizimana Muhadjili wakomeje kugora cyane Uganda rero cyane kabisa bishoboka, nako Imana ishimwe Cyambere rero nabwo Imana ishimwe Cyambere yagiyemo asimbuye Muhadjili kubisa n'umutambiko w'izamu ku munota mu gice cya mbere kabisa. Ni nako Usengimana Dani yinjiyemo hasohokamo Iradukunda Bertrand, Nsabimana Aimable yinjiyemo hasohokamo Kalisa Rashid kabisa wari ugize ikibazo cy'imvune cyane kabisa. Rero abakinnyi bari kuri bench bose ni Ndashimira Bakame w'umuzamu, Eric Rutanga, Nsabimana Aimable, Oze Bayisenge Mary, Byiringiro Rage, Usengimana Dani, Kimenyi Yves ndetse na Usengimana Faustin na Usengimana Dani bakunda mashimije kuri bench. Kandi rw'u Rwanda, kandi rwa Uganda ni Mosasa ni Saint Jobe kabisa, Mwajebe Ahebwa Oceani Iguma kabisa. Ebana kuri Uganda ku rutonde rero ruhagaze muri rino tsinda, Maroc ni ya mbere n'amanota 3, Uganda ni ya kabiri n'inota 1, u Rwanda ni gatatu n'inota 1, Togo ni iya nyuma n'amanota 0 rero kabisa. Ibutsa rero ebana nuko rero match zirangiye rero cyane zari zimeze neza, rero nuko sekafira irangiye rero na hejo mu makuru y'imikino z'abagezweho. Rero mwibutsa gukora subscribe, share na comment. Ijoro ryiza kuri YouTube channel twa Talk Sport Buzima, ndabakunda na hejo.